The homework program tonight. Yes. Yes, it's all about Mikojo. Mikojo Agoro. Yes. In fact, on I think it is Jeremiah, in the book of Jeremiah. And Edith Wairimo. Yes. And I think it is Jeremiah chapter 17 verse 9. Negai woragia na kiuria na hinya munene muno. Akiuria no ugota kumenya ngoro ya mundu na akiwa ni tondu ni henania muno makiria na ucio na ndu wa discuss especially mundu makorainie na ngoro cia andu aza mundu nowe tu na ngai ona mundu we mwenye atakota kumenya ngoro yake wega biu akumithuthuria tari utanjira ati ndikengegituma tari ukorwo ni urenda muthoni akorega umumene Anda kira ngoro yakwe kunjirite no anyende nikyo nguthiite kumuria uramumena tondu ngoro-ini yaku kwina mikunjo nikyo rarakara